Oke di sini yang di ketal notification koka notification no Tiprasa scheme abo jate auto jangnai business purpose ni bagai angka ke abo je applicant only sudu unemployment tribal je chimeng manai under ADC area ni ke Tiprasa scheme ni process rok bomti condition rok bomti hingke applicant je apply khangai bo down payment ma khanai 15% total cost auto the cost ni total cost ni 15% marnai angka tai tide disi government subsidy amount borok pay khainai 20% total cost je total price ni 20% ADC government of renai angka installment korok abo Tiprasa examine bank ni yang tui samong nai yang tui loan dok nawai nangkonai ja angka je applicant of the applicant rok alo budget ni sini angka 10 Julai sini kaimanai angka 10 Julai sini 16 Julai 2024 ni bising S.R.K ni soitya ni andaro mo apply kaimanai abo online ti sekhai nai online dekhai di kan narok tab details samna mo jokai our website hani www.tadc.group.in jara channel subscribe kajaro tongke subscribe ke like kridi ke jara nami tongai rok auto pani ni chong tongai rok borok o scheme no ni bisingtei rok auto purchase kemenai ke ADC government rok business purpose ni bagai jara unemployment ebong ni bagai abo jara ni share kaham ke narok date ni bisingo narake nani chai to ambai